Belum nak tahu apa benar wana kalau ni sudah cuba ikan tontonan rek benar. Nama itu tontonan lama di puno sa rere benar sangat totok. No kot kaloko. Tinggalna untuk orang nanti waktu. No kot kaloko nak kena biar usaha turang. Turang biar kaji na orang tu di mali kena turang na tui na korsa. Kita na suni labu tikim ni adunduan na lumin ya bus. Yo pa bin na wali ni to may sotendai. Nandun na singa bimbi weekend. Kita na turang tal tala ni kalu na walis ni matentu. Kita na bol na san. Na walis ni ngaraw na nuntu sana ba turang ora. Enda ito na singa maruta ki weekend. Na may bakal sudah na nonta wisatari mga biwakan singa talaga bimbim baleta na kena tosu juga na bibator kita isang garab juga na matentu sa dito no ano wag na kena wali na nomi juga wali le maru talaga niti ko na ora na marama na one ko na tariri juga bimbim na matagal bibator kita ki may baka na monisal na way na liba-liba na una bitur magchu nunggu bos na bos tala babalan di na busote chibu yo wabni na tiku berto na tambana talangan di Fiji Roads Authority na kena garab chuna talango na contractor as you know infrastructure is a very critical part of any program for government development in terms of uplifting our people who might not have access. So this is a key development as far as the province of Ra is concerned, and I wish to acknowledge the Vanua for their support, without which government cannot move forward on its own. The bridge is a very symbolic structure. Nina do tungunan done kau rani kau andare di jungo yo kau talaga ni kena bisa mati juga na biokan na kena vandia tagi juga na bikabe na kai na nonta toso juga na bisi it is sa mata talaga na nina bakano ni sana kila juga na bibator tak na non rabito sa kena ngoni buli na tamban nimbula watalaki na kena sasang tagi juga kena banggang kau tagi juga na bula pakai lab barang nila petaraga ng bulo nila ni bono kaya ni titi juga mereka sesotal na bingara ni vadorati ko saran ni wago tu kanata ki sena barang bili utak indo juga na bibator tagi tema wana unsa lo na so any infrastructure development whether it is roads or bridge must go in hand with proper planning. So if there's a road or bridge, the village or Tikina or the province must ensure that you have a proper development plan or sustainable development plan in moving forward, which would encompass economic development or livelihood. Not only for general livelihood, but also especially to include the women moving forward. So whether this is a farming business or with assistance of sectors such as agriculture or even tourism, this needs to be incorporated and properly assessed in any development plan, which is where the provincial council office, provincial administrator, and also our other ministries would assist, whether it is the Ministry of Trade, cooperatives, or agriculture. Na bika ke do raga juga ni sa toso juga nabi batal kita bang wani bang talabi na kanabi nga ngate ni matentu taban ni tete orto na mono ko sa bang ngata juga na matentu na kanan duri na cooperative wati ke na trust muni bang duri na kesini trust ni matagal ni abusa balaten ni na raga juga nabi kan ni matentu baka na kontaraki ni sama ki ngoni sarla si raga na gerengere si na kwari na watu eno bene katichu na
BKA me ndulu juga endo na trustee se kooperatif ni Matagali si Abus. Meron jeraw kina na biwakan ya. Bata sindro ni ya tungan kan lo mangan indo na Mario Lala benda cikon na ngata-ngata ni biwakan. Si baba lang legal entity. Yang tawa bina kan ni na kena itu nanggo na sema juga na corona nanu na rau yang ba number 2 dun cuma kaya na bibia tulan rau cuma dan na benua kita lagi mana rau na sema tatalngan na tulo mani bonongo na tiket no saibu batala kina na tiket batura apa mani yasa na sini ina bibator rek tek ni wani sala na awa bundu sulu buto hai yo babi do na chu ni rachu sana lo mani ministry nan rawa ka moto ko loko sara toko na chu na la ho usa ni kala chu yo kaya na eteni sa we to lu ponjiro na million chemane 3.2 million approximate cost of this development and kalau matalta juga ni jadi di baga juga nonton sto na bisin disi na dulu main na la rawata chigu yo mana so matal juga na kau boleh tak juga na sto lagi yo boleh main na tinimbul na ko baga nonton la mana boleh tak kamera ni tunggu daga nonton la ya bahasa ulang nonton bahasa kemudian ni la boleh kena na ni sto Wata kena karo ata mero rojo me sibi juga na tumbu me daga juga. Wata lagi na matentu. Ni itu juga na matentu na ilaba banga taga juga me biro rojo wata kena ilaba rawata juga na tax duty se vet. Yo sini biro rojo guru ya. Kembali na bi tambani na matentu waga na itu ministry me bangkari ilaba talen. I tunda kuni ilaba rawata juga na matentu. Sintu kan memang kare lo begitu liker wawo wis itu bukan itu itawe na ilawa na juga tal bana bi matentu taleso ngaran tu na development assistance watalaki na bana bi ngaran ni biokan ni ba matentu ko talanga itu bana wapalay na climate finance yana ilawa ko maru itu membaleta na vision in right watalanga na sabay tabi juga na ministry na kana sasanga tagi chumia Pembimbing na kuno kaya taraju mena biwai, nabi koro kaya taraju ini na bisunin rek, mena may bibu kita lengan na ilawe akin na palitin ni matin tu sini cukup kiri kina na yaw men karam na biwa atau facting lo, So in English, what I'm saying, government cannot fund every development, all developments. So it is we are asking the communities to also contribute dan kami bimbingan na nomenindo sang ikemni bata ikemni me sadi chuna maten diora ni sona kan ni sa sanga mata sanga bata ikemni na la tu menda do sa sanga ta 6 bulan ni rawatikan ta bata ikan me kuni chuna ta pakasa 6 bulan ni menta pakarara ni sa to so bata chia ken na bengkara ben maten tu ndon kan ndon ni rawat Au warna kena na singendai na may kikongo sa palaw juga na singa ni sa uri ni sa kata-kata rujunan lagi usa kota ni kurir no buwas yo mo va bimbita katale sa tosu juga na matentu ni na reda tal juga warna ni chungo honorable alitia banivalu mena sana no do letanganya sanora batake dapat susu matangawat Kita mabinu natal kan di Indonesia sini to ni bisa kesar tu may dito ko ni Juan matentu. Kita lang honorable na isa tu na reba. May kita coba pa mga timbir na wikaso ko taraju na lumnyasan na baka na wingara bini basi na unisala. Ba na kan isa may terogi to manichuba na nakatango. Kita usaha di batal cakap sampai total cakap nak buat ni minister, natural tu nalau.
ratu nindau. Kemudian na sanora satu sana lo meni matentu sampai pa ngayo komunito to komunito sampai. Yo sabane ni juga ni sampai mama juga nambulnya matentu ko. Ruan nambah kisah antara rawatan juga ni na ngonan ni waktu lewati na metos dalam matentu sesa. Yo sabane ni juga ni tanan dua bata juga ni. Mikitu di tal me wana nambah. Karena di sa di tumbo. Ni na klabe na ni orto na di juga na matentu sa ti tini kau na nambah ni orto di tumai. Yana matentu do mau kona se bawa botol kana na kaya ka mendo wa o chinga ngai batale ele puna ka baleta na ngoni sala na biba tortek na ko keto mere chu ndende ni ra kana lo mni bana bagi ni to duru madanga mai lo mni ro namba ki keto me sanga chu me bina kana na toso ni to ndu ministry wata kana fiji road authority nungu durenia sa sabtungan to nei la butu lo mai fare was benkar. Babi na ngi duru me motor na chairman sartu be me mo be na kana bi ka bagila. Sangga me bakan di kita ni sa bi o tin don namba. Ya ko babi me ta chu na sona mo nan tanto mula ka sona ka. Me sanda sanga ngani oi sartu hindi na chu na mal mulo ni matentu. Ya sona ka ke to sa babi na ta chu na toso sanda bi chu na ho. Vida no talana ka bimbi o via bandi tala chu na vital non ya ni babulwa itu sa mai baganduri andon na komiti me rida talana ni babulwa menangai komiti nangai ngai tal mai bikamuni menangai tarungi mai serra ni rata banda ni babulwa ni ronon dolu chin ka tol ko buno te chu me biso taki sinren ni turungan ni biso tek to vital le mena lure na kana ngoni sala pagawa me kunile dona viso e ratu ne saka tu ngali berberetal tu na tu ke pakalawan ni matentu ina bika ke sa warate ben eno buku ni gengi inta gitu kinoko na dotala na viso ko wasa warta kana ono uting ko kita na kamna na kana toso wata chigo na biro ngoro di chigo ni matentu wata kena banua ko sakitu hakabati mo na kena duri tal na bosu le baturanga lori tal na lawa so tadi kenda chiku na lamane nanda bi korkor se bilis bailo se rab na kita sa ta tuna kena lava nunggu eno lamatala ni ministro ben rap chiki na kanyara ni ketu durmai ni sota le bagarawasa sampai itu lama ya benar sa ta tuna kena bisau sa rab mengona kena ngono me babutukan tekan bukan tambahan niwai na biwakan ni batake na water authority Fiji na matentu batake rana itu kini so niwai na catchment owners yan danaka kwe mbala butu me na kena bitano sama ni juga kena kena komite lo mani board mertunan dari kami sakai me bimaman yang baik me sama tata kena kana biwakannya si dono juga so na di situ ya si dono me bisau balatani Dini kawa lubit sa ngabulu kawa kemuni asulian na iyaw ni wono witi na kana yaw tu kina matentu sini ke membela misal nguli rebo ko asulian na yaw ya na wakasama ko chuki na luri talman na si ni matentu na state list na kagato na luri ko rani matatabi na kana kana dito si bibando nito pati kana wakasama itungo nongo setunga na matanggal ilisya na wakasama may natin ka viwa bitsangabul setin ka wan bitsangabul ka pa and ugawa siya nga bitandenday na balit ko na bunawat kolok hindi ko na ka nabitang na kaya sige na matentu balit tabi na kaya ko ng tuloy dahil di bunawo bitan na bikaso ya sa rungo di ko naman ni bakatutu naman ni kunro sa taro itu eso naka bakatulu juga ya naka beli na ben do tar na kena vital mo bote ke na wono me lure na bono za ba na tosi bene so na ande tata costume ba vital be vital na ka no mo mo seto endai va gem na tale na nanda mai shota chico tigo sara na busa boto koloko tigo na turang tu va tu kan dona li na busa tigo na tale ne kolona tu na tata wala sila matentu kem nina turang talagang di juga na singenday mananondo po bilang dia busong ko nasa Sanora
bali sa sila matentu niya sama. Mabibita lagi menina marama kay menina ngwan ni chikorendai. Mendo chungan nugu USC endai. Bosot ni biambalo ngelilai. Dia bosot tala bakay zamba pana politiki. Yo sa bona tunggu nang libingan ram sana tunggu ni ngayani. Yo rata sana ora sana genga. Na wale.